ağacını, bir sultanlar gibi dar ağacını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı? सरगाबुल आज़ादी जिबोई सरगाबुल आज़ादी बेशर रोजा के कबूल मक बावर बिकन चेदवा आज बावर खास्तिन जिबोई साले व साले शरवाया एवं प्रति राडोई तंगी geltaban. جناوندن و چهار دو دنگ گلدن باشکودارن هجا ایرو 19 ثبات 2024 دوشم لبریکسل ساعت 11 لامده 14 گودارن هجا امن نوچین نواروژه پیشکش بکن لپیشی چسن نوچین گرتیش دو زپکی که پاشکی 85 روزن دیگر وابرچی بونه دنه ولی لگملکی به پلیا 3.5 ارتش چه بود گرتی سیاسی yaşar kırmızı pişti suudu salanjı girtiki hederket. Cenazı jnazdi lebenda ve duhu ki hatelizi. Ajansa Mezopotamya halat girdi. Velin hacı berfrahya bültename peşin bere xwabidin berxwadana girtiyên azadiye çalakê girtiyên azadiye di roja 85 de ye. Girtiyên ji du zepekekê û paşkî di çerçeveya کامپینگا ji rêbera azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî siyasî 27 mijdara 2023 angopar dest bi grêva birçîbûnê kirin armanca çalakî azadiya fîzîkî rêbera pûyê dihata payîn çalagir heta 15 Sibatê çalakiya xwedûm bikin lêgirtiyan bi biryarekî nû çalakiya xwe ve heta sûyekê adarê dewam bikin li ser çalakiya grêva birçîbûnê ku girtî lê girtîgehên Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê didûmînin Denîskaya 12 Sibatê li ser navê girtiyên azadiyê daxwênê de û wiha got ji bo rakirina tecîta li ser rêbertiya me 27 mijdara 2023 dest bi grêva birçîbûnê kiribû û me ragihandibû dê di 15 Sibatê li derbasî qonaxekê din bibe lê ji bo bandorê li pêngava li derve hatiye destpêkirî û li xebatên hilbijartinê neke me biryar da piştî hilbijartinê derbasî qonaxekê din bikin em çalakiya xwe grêva birçîbûnê ya dûr veger heta piştî hilbijartinê dirêj dikin. ملی گودارن هجال گملکی دی ساعت هشتی بو رایدرین دولت ترکیه جی ایمرالی تو آگاهی نادن. بیس بجاره گدن نبچه گملک آبورسا به مزنهیا 3.5 بلی ارتش چه بو. سرکاتی ربیریا روشا لزگین و آفات لسر حساب خوی مدیا دیجیتال راگاند لگملکی به مزنهیا 3.5 بلی ارتجک پیکاتیه حتی راگاندن ارتش 13 بهنوک 2 کیلومتری لبنه ارده چیه بویا و تیزانی که دم هفدیتنه بره بر آپورا چیه دبن پاریزر جبو بچن ایمرالی جوه نافچی به کوستره بره دکتن tabii ki jarel ve dergi arteş pektenji rayderin devlet atık desturi dedin malbat o parizer reber apo o girtinin kora u şavan him bebin uneji ti agahi dedin fikir u gumana malbatan u gel tabii tevahi derbare ravşa imralide jiber ihtimal arteceki mezin ligemliki devam diken. ولی مورال و موتیواسیونا گریلا بلنده افن خانلا فرماندرین هپگینه جی فرماندرین هزا پاراسنا گل هپگه روشگر سرحد ببونیا
سالبگرا 25 آ کمپلناو نتیویال دیجیر بر آبوژ آن فراخوی فرماندار روشگر سرحد گوت تکوشنگری لاجبو آزادی ریبری خو گلی خویا چالکین داویجی اثبات بینه جبوی قمپلاسه سروکاتی 15 شباته هم شرمزا و نعلت تکن او قمپلوی که همبر سروکاتی چی بوی این دمادا قمپلوی که نام نتوید آتیه چی کرن او قمپلوی نکو جبوی تنه همبر سروکاتی آتیه چی کرن جبوی تبایی همبر گل کرد همو آتیه چی کرن او قمپلوی جبوی که سروکاتی آتی چی کرن جبوی که گل کرد تنه به هر شیوازی کو افدی کمپلو همبری میر و برگ کردا مسئول کردا هاتنا چی کرن کردا هر تم او کمپلوانه هاتنا چی کرن با کمپلو به ایخانه تا به جبت شما با او شهره جبوی آزادی سروکاتیه بو آزادی گله خواه گریلان هم مورال خواه راستیجی ساده حتی داویجی مورالیه یعنی من بیکو عودی که اما دچه کو دریجی با مورالی دچه کی جان چالاکی یک جای دا بنی وعده دا خلاص دکه و سواره جاش بوی بیشی مثلا راستیجی شهر نایی رو گریلا دکه راستیجی گریلای آزادی کردستان هموش دارو که گله مش بوی گله خواه سرو که خواه شد به مورالیه بخواستگی بیده ویشه شارجي بزانه دكه بمعنى بعدي دكه يعني بزانه تدجبو شارك حيانها قتل عام هم بري قال كل هذا قرن حيانها قال كل قال بیار جدا جدا ده هاتن تنکرن سروکاتی وانا همون بالا داخستن دبکون برای چی ببن عادی ببن سروکاتی ذاتن روشا ما ایرو حساب وانا همیه ایرو هموش دنیا دخواد ما هلن کو سروکاتی ده هفته چی جبه چی ما نه هلن جبه کو پسفتی به سروکاتی همشه بوی جهانه من عیز ماداش بوی گل کرچی پر مهمه جبه ویشی نه هلن کو سروکاتی ده هفته چی به جبوی ویشی یعنی دخواد میا داوی ابا ولی دکم بچ اب نه چیزی اب دانه همیچوش حتی آزادی سروکاپو حتی دختن واناش کردستان حتی داوی کوی آزادی گل خو اما حتی داویجی شهر خو بود بله والنتینا سکافارجی گوت تجدید سروجلان بارماج بیدنکرنا گله کرده اندام سکرتریا سیاسی پارتی چپ اروپای والنتینا سکافار درباره تجدید سری بر آب بود آخوی دیار کرد چالکی ندیجی کمپلی و تجدید ایمرالیه ilham edilir. Valentina anizman ku tecid u hücre leguri hukuka navne tevi vek işkence te kabul kirin. Efti vatiya bin pekinare gezin Mandela yen netevin yekbuyi. Tecid al serucalan de heman demede ba armanca bedenkirna gele kurde. Tecid işberve لپیش آشتی و عدالت جا آسنگیه 200 ساله 22 ده تشتکی وها به فکر و مروان خمگین دیگه ده ماه دیلگرتن او جلان بینر خاندن دوی تفگرین برخوادان کرد و پفچونین هریمی چاوا باندور بنا بفهم کرن و حوجداری آشتی و چارسری جی بیزمان پشتی گرتنا بریز عبدالله جلان لسوریه رخصنین جهادی زیده بون شر و پفچون دشوار بون اف روش بود سدما eşkişandına gele sivil o ndahiyen mesin. Ev peşketin parçek hevuldanın manipüleykirina dinamikin heremi o parasına berjevendin aburi bu. Gertina çekan arexistin cihade giredayı desketin stratejik o pefçunin vekaletiye arman cavan çalakyan lekuline kontrol o heziye. Şu bazı de fiziki arebera bu o çaresiriye pırsa kurd ji peşnaren hem پیشتر هن چالاکیان کرد. به هفکاری قانون وکنتوینیک بوی یکیتی اروپا، کنسی اروپا به ترکیه را تکیلی ورندانین و هولدان و زختین دیپلماتیک بنا کرد. اف هولدان و ترکیه تشویقی پیکانین حکمین قانونی بکن. دوی تجدیدا لسر عبدالله جلان بیرا کرن و دوی علیده دکاری انیکی دیپلماتیک آخرت بیاوا کرد. دوی تکوشن حقوقی و دادگی نتوی و ناو نتوی ده به مشاندن جوها گود. برخوادان هیوی ده
دگر یک جنین دخاباتن جبو آزادیا ریبر آپو ده بویه شاهدات کشنا جنین کرد و پارادیگما ریبر گل کرد ناس کریجی چالاگوان لیدا ورتسه لیدا گوت ام همو جبو سبروج خیالان دکن لی پارادیگما عبدالله جلان پیش خستیا جبو پیکانی نوان خیالان ری بازان دیار دکه پارادیگما وی جبو تکوشنا ام پیش دخن الهام و هزی ددمه ورس جبو جنین جبو هواکینه جانه که نو خباتین خود مشنه جبو ها گوت جنین کود ناف پارادیگما عبدالله جلان ده دیگرن خودی هزا گوهرتنه نه و خودی رولا سرکنه لأوروپا باوک سالرو کپیتالیزم او قاز بهسته تمثیل کرن دوی ام ببینیک و بهفره جبو جیهانه که چیتر شر بکن جبو جانه لأوروپا باوه که بواته بیجین پارادیگمان مدرنیته دموکراتیک آزادیا جنان و اکولوژی پیوستی که مزنه یکو و پیشکش دیکجی پارادیگما عبدالله جلانه ام جن به هزا خود کارن طوره که گردونی آوا بکن و جبو جهانه که واته دار باوه که خورد شر بکن بلن بری خوابدن با کروشلاتی سوریه لیتل تمره ولاتین کرد عرب آسور سوریان جبو آزادیا ریبر آپو ایمزین خوددن لنافچه تل تمره یا کانتون جزیره ده چارچوه کامپانیا کمکنه ایمزین آجبو آزادی فیزیکی ریبر آپو ده ایمزیتنه برهف کرن لیتل تمره کرد عرب آسور سوریان لیدیجین کمیتی اینسیاتیفا گل آجبو آزادی ریبر آپو ایمزین کم دکه داکو جی مجلس کتی اوروپای را ورنشاندن بدهان شینی نافچی وینین ریبراپو هلدان لطاقه حمرای الهف کم بون او ایمزای خوادان جی اندامین کمیتین کمکرنه ایمزیان احمد حیت دیارگر کو آزادی ریبراپو آزادی کرد عرب سوریان او آسوره او وها گود ریبرتی به فکر ایدولوژیا خواه نوناری آمده که ریبرتی هیویامه آزادی اف کامپانیا گریدانامه یا به ریبرتی رجی نشان ده ریبرتی جبو گلن هرمه کلیتا آشتی و چرسریه ببینیم چه جنبه خواب بدن باشور کردستان هر محمود سکوت ریبر آبو دکاره و جهان برامان اینخوا جی کارست رزگار بکه اندام کمیته جی عبدالله جلان را آزادی باشور کردستان هر محمود لسر سال وگره 25 آ کمپل ناو نتوی آخوی هر محمود گوت سرمایه در به کمپل خواستن دوزا کرد و تفگره لهرم بدن راوستاندن داکو برجواندی اینخوا پی بینن گل کۆمەیەکی نێودەوڵەتی قێزەونی سەر گەلی کورد و تەواوی گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوین بوو لەو گەلە کۆمەیەدا وڵاتانی سەرمایەداری سەرڕای ئەوەی کە ڕێبەر ئۆجلانیان بۆ پیلانگی ڕێگەورەیە کە هەموو وڵاتان زۆربەی وڵاتان بەشداربوون تێدا لە هەمان کاتیشا بەو شێوەیە ویستیان لە دۆزی کورد بدەن لە دۆزی گەلانی ناوچەکە لە هەموو جوڵانەوەکانی ناوچەکە بدەن بۆ ئەوەی داگیرکاری بە تەواوەتی پێشخەن مداخلەی ڕۆژهەڵاتی ناوینیان کرد و هەتاکو ئێستاش ئەو گەلە کۆمەیە هەر بەردەوامە بە شێوازی جا بە میکانیزمی جیا ڕێبەر ئۆجەلان توانی تێکۆشانێکی هەرە مەزن لە ئیمراڵی پێش بخات تێکۆشانێک کە بەردەوامی بگاتە تەواوی کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵاتی ناوین و بگاتە گەلانی جیهان بەگشتی ئێستا توانی هەموو ئەو بربەستانە ئەو دیواری گۆشەگیریە لە خۆیدا تێک بشکێنێ و لە هەمان کاتیشا تێکۆشانی خۆی فراوان کرد بۆ ئازادی گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوین و گەلانی جیهان هەڵبەتە بەرامبەر بەمەش هەتاکو ئێستا کە 25 ساڵ تێپەڕیوە لە گۆشەگیرکردنی وڵاتانی سەرمایەداری هەوڵی ئەوە دەن کە بە تەواوەتی ڕێبەر ئۆجلان لە گەلانی ناوچەکە دابڕن خۆشبەختانە نەیانتوانیان بله نامزدین هفسروکاتی گوتن امی خباتین خواب بجنان را بکن نامزد هفشرداری باشر مزن آمد لیلا آیاز و نامزد
شارەدەریە باژێرە نو سافیە ئاگدا دیارکردن کو ئەوێ شارەدەریە بدنگەل و دەستنیشانکردن ئەوێ خەباتێن خۆ بگەرە بە هەورە بمەشنن ئامەد تێبگەرە ژنên azadtêja di belgeya xwe helwestiya ji bo hilbijartinên herêmê Swêkê Adarê de balkişan ser girîngiya pêkanîna paradigma demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê. Namzeta hevşaredarên bajêrê nû ya Amedê Safiye Agda û namzeta hevşaredara Rêzanê Leyla Ayaz têkîddarî belgeya helwest û xebatên hilbijartinê axivîn. Safiye Agda diyar kir ku di belgeya helwestê de modela hevserokatiyê ku mîrateyekê mezin atêkuşin û destsketiyê ye hatiye destnîşankirin wiha got. Heke ببرینن وکر لهر قاده اما پاراسنا هفسروکاتی و جانا دردورا و مدل بدومینن اما وکی هر جار دوی پیواجوی دجی لقادان بن بروجانا ام دچن سردانا گوند و اسنافان جنها پیده خباتین و پر ما و زیرتر رنگتر و بجوشتر بن نامزتا هفشار دریا باجر مزن آریزانه ایلا آیاز جبی بالقسکو اف 8 سالن شاردری جالی قیومان و تینا بری و برن وها گود ریزان لگل کوچبریه یک جدین کو پولیتیکن شری تایبت اوتوندیا لسر جنی هری زیده لی تیجینا بریا قیوم بیتا اینکرین شاردری ریزانه هم جبو جن هم جبو زاروکان خباتین گلک باش کرد لناوند جنان اینکو جن چون جبو زاروکان قادن جواکی جهبون اف سازی بتاین کرنا قیوم هاتن گرتن هشت کو هات گرتن خواست نافچه به پولیتیکن شری تایبت ورن چکرن لیلا آیاز دستین شانکر کو چاوا کوان بریا قیومان خباتانه مشاندن لی پشتی سویه که آدارجی همان خباتان بمشن و جبو چرا سرکرنا پرسکریکن وکی خزانی و بکارنی نمادین هشبرجی و بخابتن ده همان دمیده لیلا آیاز بین الخاندن هجدی که اما به تایبت جبو جنان لنافچه چالاکیان پیک بینن پیشی اما کماله جنان انگرتنه وکن به گریدانا خورد آب جنین تاخیره امی شاردریا آلیگرد نوا گلده سر دست بکن امی لدیجی پولیتیکین جوانان دکشن نوا هشبری بخابتن امی به اشکره کرنا همو گندلی و دزین دوی پیواجوی ده هاتنه کرن لیکولی نام بکن و بکوین نوا پیواجوی آوا کرنا جباکی Belegirtiye siyasi Yaşar Kırmızı pişti suudu salan hateverdan göderin heca Yaşar Kırmızı ye 56 sali 28 Cutmaha Hazır Nasırnotu Doğanları Hayhata Binçakın Devlet Atırk Ceze Muhabbeti Day. Yaşar Kırmızı pişti suudu salan kuligele girtigahanma jigirtiga HDP tipa ke hejmaliyek hateberdan. Yaşar Kırmızı Cali Musa Şanak pişti 3 salan dişanze tabağı da par hatı bu berdan xizmen xov gerek havalen xwe ve biçapuk u trilyan hata peşwazi kirin paşeji ber be navçe rahat serikaniye ve derketeri. Bivin uçen beri xwabidin başrûyê Kurdistanê işkence û xıyaneta li zindanên pedekê. Girtiyekê di destê pedekê de behsa işkence li zindanên Barzaniyan kir wiha got. Dilgirtî li hücrên tarî de têne girtin. Bi tamamî têne tecîd kirin, wan derdixin pêşberî rayedarên Dewleta Tirk û zextê li wan dikin. Girtiyê ku ji ber evlehiya wî û malbata wî em nikarin navê wî bidin, nameyekê şan û vê dibêje. Ez bi qasî 2 sal û 5 mehin li girtîgehê pedekê di mercên pir giran de tême girtin. Tu derfeta tedawiyê nayê dayîn. Derbarê 10 kesan de heman girtî agahî de wiha got. 8 kes li duhokê dibin mercên gelekî giran de têne girtin. Mercên wan ji bo ajalan jî nayê dayîn. Yek ji wan girtiyan bi 6 mehan hatibû cezakirin. Cezaya xwe tamam kir lê ji dosyekê din bi 8 mehên din hate cezakirin û hîna jî girtiye. Girtiyekê din jî 5 salên girtiye û dujreyekê 2 metre karê de tê girtin. Havînê zêde germe, zivistanê jî zêde sar e. Girtî nexweş e û tu derfeta tedawî û ragihandinê nadine. Bi mirinê re rûbirû hiştine û vekîlê li rûyê wî dibêjin em li benda mirina te ne. Girtiyekê din jî nexweş e û rewşa wî ne baş e. Wîşandin cihên dayişî lê dimînin. İşkence û zexta derûnî ku di asayîş û girtîgehên veşartê de bikatînin kopya li zindanên Tirkiyeyê salên 8 û notîne. Bi taybetî piştî serdana Wezîrê Karê Derve yê Dewleta Tirk Hakan Fidan destûr hate dayîn rayedarên seferata Dewleta Tirk bi wî û gelek girtiyên din re hevdîtinan bikin. Lê wî û hemû girtiyan di hevdîtinê de pêşniyarên rayedarên Dewleta Tirk redkirine.
لبن داودهو که جنازه جنکی ازدی هات دیتن گودار نجات راگاندن جنازه جنکی ازدی یا خلک شنگال کل کامپا دومیس دما لبن داودهو که هات دیتن حتی ناس دم مرنا جنا ازدی نایزانین و تو آگاهین فرمیجی د دربار بویر ده نهات نبل افکرن لگوری آگاهین هات نراگاندن بریا دمک کرد لبن داودهو که جنازه جنا ازدی هات دیتن جنا ازدی یا خلک شنگال پشت ایریشا چته ایندایش کوچک کامپا پنابران آدومزه یا لدهو که ببو اولوردیجیا نه کارکرین مادنی کو 13 سال بره دبن حساسی ده مابون هینا جیوندانه کارکرین دی 13 سبات ده لنافچه ارزنگان لیجی که دبن آخی دامان جی نهاتنه دیتن و لیگرین کارکران دوام دیگه پشتی بویر لنافچه ارزنگان لیجی که بویر 13 سال بره لگوند افشین اینافچه البیستان قومی و نه کار کرده بن حساسی دمان کتر و جوه هنگیجی تکیلاری مجاره برپرسی کانادایی جره گیی جدناوه ده 8 کس هاتبو مچاف کرن و 6 کس جوان هاتن گرتن جبلی وان کوما سینر جبو سانترالا ترمیک به آفشین البیستانه کومر در دخص او دشش سباتا 2011 ده حساس چه بو یشار آلکایا دبن حساسی دما پشتی 5 روزانجی ده سباتا 2011 نجاردن حساس چه بو 10 کارکر دبن آخی دمان و تنه یک کارکران روشن دمیر مری هات دیتن ایندن هینا جین هات دیتن سردوزگر کمار البیستانه جبو مرنا 11 کارکران دوز وکر پشتی دارزاندنا 5 سالان دادگیه جبو هر مالباته که نوتیک 1200 لیره ترکی جزه تزمینات دا و 19 برسو جی براد کرد برای یک جو قربان کانه محسن کوشانگوت برای من باوه 2000 کام بو 12 ساعتان کار دکر او دبن آخی داما امجی سالی که چون و هاتن تو انجام در نکد مینا دوزا کارکرین سوما بارتن و گلک جهندن جی به انجام دمینن دولت هفپاران ده پاریزه مدیر هفپارا کانال نافچه ارزنگان لیجی که جی هاته بردان هاته دیارکن که مدیر کانا زیر آلی لیجی که جنگیز دمیر جی هاته بو بمچاف کرن پشت ifade لعدلی لیجی که به مرج کنترل عدلی هاته بردان بریان هاجی مدیر کانادای دناوه ده 6 برپرسین هفپاری هاته بو بمچاف کرن باشه جی دو کس به مرج کنترل عدلی هاته بو بردان بلیم نهاجی برای خوب بدن نوچین درباره روژا زمان ده جمعت داره بانگا جبو کردی زمان هبونا جواکیه لجنه گشتیار خستنا چند زانست و پرورده اونسکو یعنی توین یک بویی ده سالا 1999 ده 21 سبات وکر روژا زمان دایی که آجیهانی قبول کرد جه سالا 2000 به هر سال وکه 21 سبات روژا زمان دایی که جهان تی پیروز کردن یونسکو سال 2008 جی وکه سال زمانان آن نتویی اعلان کرده بود لگوری اطلاس زمان خطره ده نیاد آدر 2013 آ یونسکو ده جی لجهان جسادی چله 7000 زمانان آنگو 2500 زمان دبن گفا وندا بونه دنه لجهان جسال 1905 و هجمار زمان وندا بونه 203 حتی حال ترکیه جی 18 زمان وندا بون زاراوی کردی یک کرمانجی جی به خاطریا وندا بونه را روبرویا گله کرد تبی زخت و زورین به سالان جی دست کشنا جیاندن زمان خواه برنادن کماله لکولین آزمان و چاندن مزوپوتامیا مدر جبو پیش ببرنا کردی her sal bi sadan kursiyarان پرورده دکه هفسروکی مدره رمزی عزیزoğlu bu bonuya 21 Şubat roja zamanı dayı ki acihane balkışan sert ekiliya dinaber zamanı dayı ki u پیشکتنا زاروکانده و هاگود هستین هم بنا زمان دایی که آجبو زاروک اکی لگل کتنا زیکی دایی که دست پیدا کن جبروی چنده زمان دایی که گلکی گرنگه زمان پاراللی پیشکتنا رامانیه زمان دایی که چقاز بهیز به بینگه هاویج او قاز بهیز به رمزی عزیزoğlu دازانین لترکی نیزی 25 میلیون کرد دجین به زمان وان ایدایی که نه زمان فرمیه نه جی زمان پروردیه و هاگود کرد هیچ دبن سردستی دنه بگمان دو زمان کردی به زمان پروردهی او هر وها به زمان فرمی
دوی دما کو ام بحثاز گرینگی زمان کردی دیکن هلبت سختین لسر شانو ین کو به زمان کردی ته پیشاناجی دوام دیکن دنیز özergut ایوان تونه بنجی امل لکولان بلیزن daha تا پایین لیستیکا شانوی قرال اوتراویز 11 سبات لدیلو که 17 سبات جیل پانوسا آگیری هاتبا لیستن لی دولت ترک لیستیک آسان کر شانو تراویز پینه بحثا ولاتیک جی امریکا دکه کو خزانه او گلک جار شبر ولات خوش شکستیه لی جی ولات خوشی حزدیکه کسی ولات بریوه دبه لگوری دلی خوا ولات بریوه دبه افجی دبه سدم ولات وی باش نه بریوه برن و بر بخرابونه بچه شانوگر دنیز özer و اردالکایا برتک نشانه قدخه دان و گوتن و نکاربن لپیشیا شانوی ببن آستنگ ایوان نبه امی لکولانان بلیزن ام دست جته گوشنا خوا برنادن قد خبكن مثلا بيجن يا شيشليه ساعتك ما يجلستكيرا ساعتك ما جلستكيرا يعني دخوازن ما بطرس يعني دخوازن ام زمانه خم تشكينا كدخوازن ام جلستكي خدرنا خنبل لي بربيزان بنا من هذا اللي بيجن وكايرو تشام بالفيرجن ناغم ليستن ام هذا اللي بليزن او ام ناطرسن ام بزمانه خو شان خبر دوام كن تشتهري خوشي اوكو قال علي كاريد دي قال تستكت دماني فيامي قوتين مساجة قوشمالتي دبين نطرسن دبيجن لبرخو بدن أبوارنا اشتهري خوشي أوك ومزانبن لبشما لسكن لبشما حوالي مهنا بشما دوستي مهنا اشتهري خوشي أبا كو متاني ناهن إزمير هيا والأنقرة هيا شتير سال اسطنبول هيا قلنا بطل كرن هم بليزن يعني alternatif diğerin hem şekil saçet be ama alternatif diğerin de gidid diğerin hem C gidid diğerin yani şago başka kategori bana hem البرخوامي بدن ابو تشاجي امهرنا مالاجي بليزن ام الهادري بليزن ام سر سوشيال ميديا دجي بليزن وهم شخوم دليزن يعني بربيزان بن ومي بليزن ومي هر دايم جي بليزن يعني او هر بجي زماني كردي هر بجي شانو كردي هنرمند كرد وك از وك شانو گرکی بريجي من اف گوتن دگوت يعني شانو يا ما هنرما زماني ما قد خبكن صحنا ندن ما امل كولانا بليزن ام دفج زماني قدر جنرا برنادن و تماشاغاني مجي دماتين متن ناهلن گلک كيفات بله بگیری نامه که داخواز الوشاندن انجام هلبیجارتن لکرکوک تکرین گودارن هجا لگوری برنامه مشنا دادگاه فدرال عراقی بریار ایرو درباره گیری لسر انجام هلبیجارتن انجمنا پاریزگاه کرکوکی ده کم ببه حتی دیار کرین آلین گلیکار داخواز الوشاندن انجام هلبیجارتن پاریزگاه کرکوکی کرنه گلی جالی امیل بوتروس کوستانتین و لدیجی سروک انجمنا کمیسریا هلبیجارتنان عراقی هاتیه تومار کرد. حتی را گاندن سروک انجمنا کمیسیونان حتی تهمت بار کردن که نه لگوری کنترل کنا تومار کنا دنگدرین تفگریانه و نجی گریدای مادی زاگونا پارلمانتو یا سیم آخلا 13 آسر راست کرنه هجمارا 4 آسالا 2023 و انجمنین پاریزگاهان تفنگریه. گلیکار سروک کمیسیون هلبیجارتنان عراقی بلنزو بس. جبو پسند کرنه انجام هلبیجارتنان انجمنین پاریزگاه کرکوکه تهمت بار کرد و داخواست کرد انجام داوین هلبیجارتنان انجمنین پاریزگاه کرکوکه حتی انجام دانا گلی کرنه بینارا وستاندن. لسرانسر عراق دهجده کانون 2023 ده. هلبیجارتنان انجمنین پاریزگاهان هاتن دارقسن و 28 کانونا پارت ده انجام جیالی کمیسیونا بلند هلبیجارتنان یا عراقی و هاتن راگهاندن. دستپیکا و مهدجی ج 15 پاریزگاهان والی و سروکی انجمنا پاریزگین 13 پاریزگاهان هاتن دیار کرن تنین پاریزگاهان دیالا و کرکوکی جبر ناکوکین سیاسی لهوامانه و هینا سروکی انجمنی و والی هر دو پاریزگاهان نهاتن دیار کرن. ودرن هجل افغانستانی جبر برفازی ده حزاز چیبو 25 کسان جانا خوشتستان. وزارت رهبری آفات روژا دوشنبه
ایرو به داخوانی که راگان لباکو روشلات افغانستان جبر بارینا برفازی ده حزینه اردی چه بویه بکیمانی 25 کسان جانا خوش دستانه 8 کس جی بریندار بونه بردفکا وزارت جانا سایک جی آف پیرا آقابی گوت هجمارا ملیان دبه کوزیرتر ببه لحرم چای ای سال برف گلک درنکات او ایف یک جی نشانه که مزن آگرماهی گلوباله لکابوله حیانی وکا ماها چلی جی برف نباری بو اف یک جی تیوی واتی کو ای سال بارینا برفه مه او نیوان درنگ پیکاتیه افغانستان یک جوان خزانترین ولاتنه اف 40 سالن لی شهر بردوام او گرمبونا گلوبال گلکی باندو لیکریه لگوری بانکای جهانی نفوسا نیویا نفوس افغانستان دبن سینوری خزانیه دیا و 5 میلیون کس جی اولکاریا خوارنه بپارن بله نزی پراوین یمنه تقینک دکشتی کی بریتانیایی ده چه بو وزارت بازرگانیه دریایی یا بریتانیا راگان دستلادریه لشکری آگاهی دایا تیما کشتی جی کشتی درکتیه لسده منطقینه اشکره نکرن امریکا راگان گلک بارگین حسین لیمنه بمباران کرنه ولنزی پراوین یمنه تقینک دکشتی کی بریتانیا ده چه بویا وزارت بازرگانی دریایی بریتانیا هری داویج آگاهی دا اوگود قپتان کشتی آگاهی دانه اوگوتی ده انجام تقین ده زرار چه بویا اللي تشتك بالتيمة كشتي نهاتية بله آمد سپور به درینج سپور لیست 1-0 بسر کرد لیستیکبانین آمد سپوره بارمانجا باله بکشنه سر کراسه تمادن ایال نافچه لیجی که bu formên reş darketin qade hate diyarkirin Ahmet Spor û Derince Spor li Kocaeli hatin pêşberî hev Ahmet Spor 2-0 serket puanên xwe jî derxiste 5-3 golên Ahmet Sporê jî di daqiqeya 46 de ûr Adem Gezer di daqiqeya 61 de jî Mert Çapar avêtin Ahmet Spor bi 5-3 puanan li gel Iğdır Sporê di rêza yekemîn de cêxwe girt Bele malengel ajansa ma xalata ra gihandire girt. Halk evleri di salvegera nutududan adam ezrandına xwede xalatin halk evleriya hevkariye bi medya huneri reda. Nüçegan ajansa Mezopotamya Ahmet Kambalci layıqi xalati hate ditin. Merasime xaladayinil navçe İstanbul Şişli navenda çandı huner aşişliye pekat. Jireveberin komitiye navendiye Dem Parti Musa Piroğlu, Reveberin MHP Seruki Giştiye 180 Mehmet Türkmen Seruka Tabibin Türkiye Şebnem Korur Fincancı Dayken Şemi u Gelekes Beştarbun Kesin layık xalatan hatin ditin Can Atalay Gülten Kışanak Dayken Şemiye İhade Berxwedirin Fedaşi Ahmet Spor Şebnem Korur Fincancı u Gelekesindir mor Nüçegahane Ajansa Mezopotamya Ahmet Kambal bu nüçe derbare Karin neleri yen kayyum şaradariya medine laqi xalata salaneya medya hate ditin. Rojnamavan Ahmet Kambal dema xalat girt axibi u girtin 85 rojin de greva bçubune de slav kir u hagut. Rojnamavani de haman de medete kuşneki vicdaniye. U de her rojnamavan lehmbere bu yere nevi walate çedebin bu vicdan karbike. De sernavedayken şemiyeji Maside ocak xalat girt û vê peyameda. Em dest jî lêgerînên xizmên xwe yên winda bernadin. Divê hemû mirovên xwedî wijdan destekê bidin mexdûrên şer û li dî jî desthilatdariyê şerxwaz têkuşinê bikin. Hevserokê 180 Mehmet Türkmen jî got gel nekûleya xwediyê vî welatiye. Tu desthilatdarî, tu kanûn di ser daxwazên gel renînin gelên li vî welatî ne şer aştiye dixwazin. Piştî dayîna xelatan müzikê destpêkir û merasîm bi duruşman bi dawî bû. Belê gudarên hejam hatin dawê biltena xwe bi xatirê we dem baş.